Tigang dasa putus, yening sampun sayaga inggih durusan. Memih cerik-cerik pada jegek lan bagus, sampun ngajeng ya. Oh nggih, yen sampun ngajeng, mai dini negak di samping memene, ajak ke ya menyatwa. Senang mirangan satwa Bali? Nah, yen seneng nejani lan lestariang seni budaya Bali ne antuk mesatwa Bali. Nanging sedurunge memang ngelantur lan jani barang-barang ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, cerek-cerek ane jani meme lakar mesatwa ane mamurda iraja pale. Ada kone ketuturan satwa iraja pale. Kecerita ditu di desa Wana Keling ada anak Truno Bagus ane madan iraja pale. Gaginanya ne sedino-dino tuah mau boros ke mau ketengahan alase. Duk rahina anu iraja palo lakar luas ke mau boros ketengahan alase. Saha sregap pirantipun panah, tombak, lan keris. Gelesan satwa cerek-cerek ane jani iraja palo suba nekat ditu di tengahan alase. Laut nyemak piranti ane lakar anggone maboros ento. Raris masup-supan ke mau ketengahan alase. Risedake ento. Ada beburon kidang ane ngeliwat. Laut iraja pala nyemak tumbak lakar anggone numbak kidange ento. Nanging tonden bakat bana numbak kidange ento. Mekesiap ya iraja pala. Ningehan ada suaran anak istri angawang-awang. Nah, ane jani nyelahin buen ya iraja pala masuk supan ke mau ketengahan alase. Disedake ia nyulengek malap ke langit teh. Saget ada anak istri-istri ane jegek makebar di ambarane. Ngemik-mik ya iraja pala. Kene krimik nih. Beh. Adi tawah pesan. Apa ya tenenan? Apa betara? Apa manusia? Apa tonyo? Paling melah jani tutugen suba uling beten. Nah, cerek-cerek jos suba kanti pejalane Raja Pala ngubar anak istri-istri nento. Ngantek ditu di sisen telagane ane linggah tur asri pisan. Raris ditu i Raja Pala buenteng makesiap. Napokin anak istri-istri nento pada tedun ditu di tengahan telagane mesiram. Beh, iraja pala bukan nak kesemaran ya. Tumben nepoken anak istri-istri ane pinih listu ayu. Ditu lantas ya iraja pala ngekedaya lakar mengkap. Ngalih tongosane singit di tengahan embong-embonge. Sambil yang ngerimik. Beh, mula agat sing nadi kepung. Lacore mula sing nadi keleden. Mula sadian deweke jani lakar payungan ten. Paling melah ane jani paling gen suba selendang anak istrine ento apang bakat gen anggon kurenan. Raris
uli tongosne iyo mengkap di Raja Pala, ngemaling selendang anak istrine ento bantu makne, disubane bakata. Magedi ya i Raja Pala uling tongosne ngintip. Tur nyaru-nyaru masliwaran, maburu baburan ane sekancan ada di alase ento. Kepanggihin lantas ban anak istri-istri ane mesiram di telagane ento. Raris anak istri-istri nento pada megedi mekebar mereka ke ambaran muali. Nanging ada buen abesek anak istri anak paling jegege. Kengken jegeg ne cara ayu ting ting. Cara pia palen masek itu jegeg ne. Ditu lantasane jani i Raja Pala buen nyaru-nyaru. Masliwaran di sisen telagane negak sambil langau menyuling. Tepukina lantas ban i Raja Pala. Tepukina lantas ban anak istri nanto i Raja Pala negak ditu laut metakon. Beli-beli napi wenten napi dados titiang metaken napi wenten ngambil selendang titiange jero anak lanang napi ke jero wenten ngambil selendang titiange mangdani tak jero tatas uning. Titiang niki wantah terehan widadari saking swarga loko. Para titiange niken selasih beli. Jero. Yening wentan jero ngambil selendang titiang nunas wali yang jero. Titiang sanggup ngentosin antuk arto brana. Nah, ane jani mesaut iya i Raja Pala. Adi ken sulasih jegek idewo. Mapan adi suba nyambatan parap. Adan beline wantah i Raja Pala. Anak truno nongos dini di tengahin alase. Tusing ngelah enyen-enyen. Beli tusing je sarat kapening emas. Miwah harto berana sanelianan. Ane adotan beli. Tuah madon jakawaya. Apa cerik-cerik nawang dan jakawaya? Apa totonan? Nah, beli adot nganten adi. Raris nimbal malih neken sulasih. Kene pesaut nih. Beli Raja Pala. Uli tuni subo titiang narka manah beline. Ane jani yening mulo keto. Sane adotan beli titiang ireng kedadosan istri. Nanging sedurunge titiang nunas. Puen mani sampun titiang wenten putra adiri. Titiang jagi mepamit mewali ke maka swarga loko. Beh. Ngelapi anak abesik. Sing dadi nang dadwa. Tetelu apa? Nah, yening keto pengide hadine. Jalan suba magak nganten jani. Beli sing kengken. Apang taen gen beli ngerasang anak eluh. Hidup dini dadi nak truno di tengahin alase. Raris ane mangkin. Majalan i Raja Pala ngajak niken sulase. Kemo ke pondoknya nih. Raris irika ipun maka kalih mawi waha. Mendui rasa masih dikara. Anut adung maka kalih niki nyalanin kauripan ring sawah dados petani. Kecerita ane jani cerik-cerik. Niken sulase suba mobot mayu
mayuso sio bulan tur embas. Putra adiri mepesengan idurmo. Di subane idurmo mayuso das epitong oton. Raris nikan sulase nagih janji kapening iraja pala. Beli raja pala. Ne mulo subo titah yang widi. Ane jani titiang lakar mau pamit ngalahin beli. Nanging setone titiang ngalahin beli uling alase ne. Ada pinunas titiange. Entu ada icening durma, melahang pesan ngupa pira, apang dados manusa sane maguna ring jagate. Sebat ya iraja pala ngembang-ngembang ya peninggalane, tur ngeraos. Nah adi ken sulase. Mejalan subo kemo adi mewali ke swarga loko. Nanging di subane nyan adi nekat ditu di swarga loko danyan adi engsap rasti tiang beli ajak ngajak cening apang stata nemu kerahayuan. Nah tan kecerita malih pejalan ida darikan sulase mawenan sampun mekebar mereka ke ambarane. Ane jani idurmo suba matuah dasa tiban. Tur iraja pala masih lakar ngalain ke ke tengahan gunung alase nangun kerti. Tur nuturin pianak nih. Cening durmo pianak bapa. Kasih pesan hidup ceninge. Uling cerik cening suba kalain meme. Ane jani, bapa masih lakar ngalahin cening. Kemo nangun kerti ke tengah gunung alase. Ningahan pitutur bapa nih. Ngembang-ngembang ya peninggalnya idurma. Ngelantur ane jani bapa ane nuturin. Cening durma. Cening anu madan cerik. Melahan pesan cening melajahang dewek. Matrisan ya deeng sapange. Mesat nyastra deeng sapange. Mangdane cening stateng ras titi bakti majaring ida sang yang widiwasa. Ditu di pesraman jero dukuhe cening melajah sambil ngaturan ayah. Keto masih donyan cening eko daya lengit. Selogan cening megarapan. Nah, kacerita ane jani, idurmo suba melajah ditu di pesraman jero dukuhe. Ia jemat pesan megarapan. Sebilang petang melajah nyastra, tuh mawinan ia dua nyatwa lan nyastra agama. Kacerita ane jani, idurmo suba madan menek truno. Sesai ya tangkel kemoka kebencingah dipuri wan kelenge. Ditu ya kesenengan ban undaga na sarang undaga mantrine. Tumawinan ia jani kedadosan parakan penyarikan sedahan purine. Nah, cerek-cerek wantaha montun dan malu satwa ane presida aturan memes ane mangkin yen alih tetuak satwa ane ento iraga manumadi dini dijagate mangdane setata ngeras titi bakti majaring ida sang yang widiwasa nunas pajah-hajah majaring para guru lan nenten linyok sarang semayo satya lan jujur. Tuh, tinggalin cerek-cerek. Ada guat, ngemaling kuat. Satwa bawa, suba suut. Badung mangupura, kirang langkung, titiang lunas pangempura. Om Santi. Ingin sapunika iwawu pengidat nomor 3 dasar terus.